Кутманды ушуа күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема берүүсүндө кайрадан жолугушуп жатабыз. Жана бүгүн сиздер менен өтө кызыктуу жана эң сонун коногубуз менен маектешкен турабыз. Ал эми кимдей турган болсоңуз, ошол бүгүнкү күндөрдө Кыргыз-Түрк Манас университетинде Азербайжан ошол мамлекетинин маданиятын таанутуу күндөрү жана фильм фестивалдары болуп жатат. Бунун алкагында жаңы медиа боюнча атайын жакшы бир дагы иш менен келген жаңы медиа групптун мүдүрү Агил Алескер бүгүн биздин студиябызда экен. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыз? Салам. Жакшысызбы? Жакшысыз. Жакшы болсоңуз эле жакшы болуп турат. Анда эмесе, урматтуу биздин замандаштарыбыз салтка айланып калгандай биздин мындан кийинки бөлүгүбүз түрк жана кыргыз тилдеринде болмокчу. Анда эмесе кош келдиңиз. Ve Kırgızistan'a ikinci defa geliyorum dediniz. Evet. İlk önce bu yeni medya nedir? Yeni medya grubunun hakkında azıcık bilgi verir misiniz? Yeni Çağ Medya Grubu benim tarafımdan 2006 senesinde kuruldu. 2007'den de önce gazete olarak faaliyete başladı. 2007'den de dijitalda Azerbaycan'da faaliyete başlayan ilk haber sitelerinden biriyiz. Olduk. 2014 senesinde hem Rus hem Türk bölümlerini açarak aynı şekilde internet TV platformunda da başlayarak medya grubu olduk. Bugün de faaliyet gösterdik Azerbaycan'da. Türkiye başta olmayan birkaç ülkede temsilcimiz var. Türk dünyasının haber kaynaklarından biri olmayı hedefliyoruz. O hedef doğrultusunda gidiyoruz. Özellikle biz Rusçamız, yani Rus bölümümüz daha çok Orta Asya gündemi ve özellikle Kafkas'ta, Türk dünyasında baş verenlerin Rus dilinde haber okuyan Türk arkadaşlarımıza, diğer Türk milletlerinden olan arkadaşlarımıza o haberleri ulaştırmaktır. Bu yönde faaliyetimize devam ettirecek. Ben kendim aynı zamanda hem Azerbaycan Basın Konseyi'nin yönetim kurulundayım ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesinin kurulan Türk İnternet Medya Birliği'nde de yine yönetim kurulundayım, Dış İlişkiler Başkanıyım. Bu şekilde faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Hedefimiz dediğim gibi Türk medyasının inkişafı, Türk medyasının kalkınması, Türklüğe yani kendimize hizmettir. Абдан жакшы экен. Анда уруксат берсеңиз мен муну кыргызчалап коеюн. Урматтуу угармандарыбыз, бүгүнкү биздин мейманыбыз так ушул түркчө атын айта турган болсок, өзүнүн чынык атын айта турган болсок, Yeni Çağ медиа грубунун башчысы бүгүн биздин студиябызда. Жана ал өзүнүн тууралуу айтып, медиа борбор тууралуу айтып келе жатып, 2006 жылы курулгандыгын, алгач газетадан баштагандыктарын, 2007 жылдан кийин мындай Санарипке өтүп, жана ал жерден болсо атайын кабарлардын сайтын чыгара баштады. Кабар сайты болгондугун, иш алып баргандыгын 2014-төн баштап түрк жана орус тилдеринде ошол ТВ канал ачылгандыгын, жана азыркы учурда ошол орус тилинде Орта Азиядагы болуп жаткан жана Кавказдагы жана Түркиядагы жаңылыктар менен тааныша алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экендиктерин, муну менен биргеликте азыркы учурда Азербайжан мамлекетинин түрк журналисттердин кеңешинде мүчө экендигин жана ошондой эле ошол Türkiye Respublikasının prezidentinin dagı özü atayın kurgan jurnalistler kengеш бар экен, ал жакта дагы ошол өзүнүн иш алып барып келе жаткандыгын кошумчалап өттү. Албетте дейт биздин максатыбыз алгач түрк тилдүү калктардын арасында ортосундагы кабар жаңылыктарды алмашууну же болбосо бири-биринен кабардар болууну жакындан жакшы бир деңгээлде иш аткарып келүү дейт. Жана орус тилдеринде дагы басым жазалып, ал жакта дагы жакшы кабарларды алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экендигин айта кеттим. Биз дагы бул бүгүнкү келип биздин студиябызга маек берип жатканына биздин коногубузга дагы ыраазычылыгын билдире кетели. Урматтуу мекендештерибиз, бүгүн сиздер менен биргеликте дагы ушул Азербайжан мамлекетинен келген журналист жана жаңы медиа групптун мүдүрү Агил Алескер экендигин эскертип айта кетели. Böyle değişen
dünyada şu an gazeteciliğin de rengi ve çalışma şeyleri de değişti. Yenileniyor her gün. Bunun hakkında nasıl bir faaliyetleri yapıyorsunuz ve çalışmalarınız nasıldır? Bunun hakkında da. Şöyle eskiden geleneksel bir gazetecilik modelleri vardı, televizyonculuk vardı. Şimdi sosyal medya faktörü ortaya çıktıktan sonra bu anlayışlar da değişti. Bizim halk gazeteciliği dediğimiz, halk yazarlığı dediğimiz blogerler olsun, influencerler olsun, bugün milyonlarla takipçi olan yani televizyonculuktan, gazetecilikten hiçbir Siz şey kabul bilmiyor. ediyor musunuz böyle halktan gazetecilik, bizde Kırgızça'da carandık jurnalistika diyoruz da. Şimdi şimdi onların gazeteci olup olmaması, mesela bazı gazeteciler var, blogerlik de yapıyorlar. Bunlar zaten gazetecilerdir ama zamanın talebine uygun davranıyor ama genel olarak her bloger, her influencer gazeteci değildir. Bu da bir gerçekliktir. O açıdan düşünüyorum medya artık yeni dönemin şartlarına uygun yeni teknolojileri kullanmak lazım. İnsanlara haberi nasıl ulaştırabiliriz? Kaç dakikaya ulaştırabiliriz? Çünkü bugün artık dikkat ederseniz artık birçok televizyonlarda bile haberin önce ulaşması için onun kalitesi filanı, gerçekçiliği o kadar artık geri plana atılmaktadır. Çünkü bu geleneksel gazetecileri de en çok rahatsız eden durumlardan birisidir. Burada mutlaka bir çözüm yolu bulunması lazım ve bununla bağlı akademisyenlerimizin, duayen gazetecilerimizin ve bu konuda kreatif düşünen gençlerimizin muhakkak bir çözüm yolu bulacağına inanıyoruz. Bu yeni medya hakkında Azerbaycan'da böyle yasal gibi bir şey var mı? O yasal olarak kabul ediliyor? Tabii Azerbaycan geçen sene yeni medya hakkında kanun kabul etti. Şöyle ki Azerbaycan'ın medya hakkında kanunu 92 yılında kabul edilmişti ve bugünkü medya kurumlarının haber siteleri ve diğer meselelerin hiçbirisi orada yer almıyordu. Onun için bir zaruretti ki bu yeni medya hakkında kanun kabul edilsin. Azerbaycan'da şu anda bunun üzerinde gidiyor ve kanun kabul edildi. Haber sitelerinin haber sitesi olarak tanınması için, yani herkes yani ben internette istediğimi yazarım ve gazeteciyim dememesi için Azerbaycan'da artık yasal yürürlük var ve onunla bağlı da az açar mısınız, böyle ciddi sorunlar açabilir mi bir yer böyle? Şöyle yani geçen seneye kadar yani isteyen bir domain alarak faaliyetini gazetecilik yapabilirdi. Ama şu anda devletin nezdinde gazeteci olarak tanınmak için, haber sitesi olarak tanınmak için mesela haber sitelerinin günlük 20 kendilerinin haber üretmeleri lazım minimum. Yani şöyle siz haber sitesi olarak statüsünü korumak istiyorsanız muhakkak kendi haberiniz olacak. Yani kendiniz haber üreteceksiniz. Yani copy paste veya bir yerden çalma haberlerle veya diğer sitelere hortum koyarak oradaki haberleri kendi sitene ekleyerek gazetecilik yapmak devri geçen sene itibariyle Azerbaycan'da fiilen sona ermiştir. Bu kimi siteler yine faaliyetlerini devam ettiriyorlar ama bunlarla bağlı da devlet gerekli işlemleri görüyor. Bunların Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkı aleyhine özellikle dezinformasyon yayanların da kapatılması yönünde mahkemelere başvuruluyor ki bunlar kapatılsın. Dediğim gibi yani Azerbaycan şu anda o yeni medya düzenine adapte olan az sayılı ülkelerden birisidir şu anda.
Doğru diyorsunuz. Şimdi izin verirseniz bunu. Men кыргызчалап берейин. Урматтуу угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте ушул Азербайжандан келген кадырлуу мейманыбыз менен биргеликте маек куруп жатабыз. Жана бул албетте ошол баарыбыздын күнүбүздө болгон жана кызыктуу болгон журналистика тууралуу сөз болуп жатат. Албетте салттуу журналистика бар дейт жана бул өтө негизги иш алып барган флагмандар болушу, алар керек болушу керек дейт. Албетте ошол социалдык тармактардын өнүгүшү менен жарандык журналистика дагы өтө көп өнүгө баштагандыгын жана бул дагы албетте кабарларды бат жеткирүүгө абдан оңой боло турган нерсе дейт. Бирок бул дагы баары бир мунун ичинде ошол кабардын чындыгы, төгүндүгү жана ошол ар бир шарттарга жана ар бир кабар жазуунун өзүнүн бир эрежелери бар. Так ошого жооп бериши үчүн салттуу журналистика бул өтө керек экендигин белгилеп өттү. Бул жакта дагы өткөн жылы ошол Азербайжан мамлекет атайын мыйзам кабыл алгандыгын жана ал мыйзамдын ошол учур талабы болгондугун, ошол себептен кабыл алгандыгын, мурунку бул мыйзамга чейин бир эле адам эгер каалаган бир жаран өзү бир домен сатып алып, ал жерде бир кабар сайтын жазып ача ала турган болсо, азыркы учурда да болсо, бул жерде өздөрүнүн шарттары бар экен деди. Мисалды бул албетте ошол кабар сайтынын үстүнөн айтып өттү. Бир кабар сайты дейт, ошол жерде мыйзамдуу иштеши үчүн күнүгө чыгуучу кабардын 20сы өзүнүн чыгарган, мындай айтканда, өзүнүн кабары болуш керек экендигин башка бир жерлерден уурдап алып, же болбосо көп көрүлгөн копипаст эмес, өзү жазып чыгышы керек экендигин айтып өттү. Албетте бул жерде дагы азыркы учурда ошол салттуу журналистика жана ошондой эле илимпоздордун жана алдыга келе жаткан жаштардын ошол биригишкен адамдар биргеликте ошол коомдун мындай пикирин өзгөртүүгө журналистика аябай алдыга жана бир пикирди жаратууга журналистика бул дайыма алдыда экендигин жалпыбыз жакшы билебиз. Ошол себептен так ушул жаатта дагы азыр иштөөлөр жүргүзүлүп жаткандыгын жана жаңы медиа боюнча алгачкы мамлекеттерден болуп мыйзам кабыл алган бул Азербайжан мамлекети экендигин дагы кошумчалап белгилеп өттү. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана айта кетсеңиз, бүгүн сиз эмне иши үчүн келмиштиңиз Кыргызстана ве бурдан Кыргыз Түркмөн Анас университети эле yeni бир ишлерини, yeni бир прожелер хакында düşündünüz-mü? Bunun hakkında azıcık bilgi verirseniz. Tabii biz yıllar önce Manas Radyosu ile bizim bir Yeniçer Medyalara bir emektaşlığımız vardı, bir işbirliğimiz vardı. Maalesef sizin de dediğiniz gibi pandemi birçok şeyleri üzerinden çizgi çekti. Bu konularda da biraz geri kaldık. Şimdi biz o pandeminin fesatlarını ortadan kaldırmak için, yeniden işbirlikleri için buradayız. Aynı şekilde Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle bizim Kızılbaş Gençleri Mariflendirme İçtimai Birliği Orta Asya'da Azerbaycan kültürünü tanıtma faaliyetlerinin Bişkeş Festivali olarak ilk olarak burada yaptık. Güzel bir Sayın Rektörümüzün de, Rektör Yardımcımızın da katılımlarıyla, Büyükelçilerimizin katılımlarıyla güzel bir etkinlik yaptık. Azerbaycan medeniyetini, Azerbaycan kültürünü, Azerbaycan mutfağını, Azerbaycan'ın tarihi yerlerini biz sergide, resimleri sergiledik. Aynı şekilde Azerbaycan filmlerini bizim Manas Üniversitesi öğrencilerine sunduk. Azerbaycan'ın tarihi filmleri hem Azerbaycan'ın eski tarihinden, aynı şekilde Karabağ'dan ve Hocalı'dan baş veren faciaları, Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesinden baş veren mücadeleleri biz bu festivalda Kırgız kardeşlerimizle bölüşmek fırsatımız oldu. Урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз сиздер менен биргеликте ушул Манас университетинде Азербайжан элчилиги менен биргеликте уюштурулган Азербайжан маданиятын таанытуу иш-чарасы болуп жаткандыгын, анын алкагында Азербайжан маданиятынын сүрөт көргөзмөсү, эскерүүлөрдө Гайдар Алиевдин китебинин бет ачары жана ошондой эле Азербайжан тасмаларын көрсөтүлүп жаткандыгын да эскертип айта кетели. Бул иш-чараны өткөрүүдө албетте дейт пандемияга чейин биз ушул Манас университети жана Медиа Манас менен иштешүүгө дайыма аракет кылып келгенбиз дейт. Жана пандемиядан кийин кайра ошол бири-бирибиз менен болгон байланышыбызды бекемдөө жана жаңылоо үчүн кайрадан ушул жерде болушуп жатканыбызга өтө кубанычтабыз дейт. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө ошо маданиятты таанытууда Азербайжан маданият министрлиги менен биргеликте, элчилиги менен колдоосу менен биргеликте Бишкекте ошол Азербайжан маданиятын таанытуу күндөрү пландалып жана өткөрүлүп жаткандыгын
кабарлады. Бул жакта албетте кызыктуу сүрөт көргөзмөлөрүн жана ошондой эле акыркы учурларда ошол 10 жылдыктагы же көптөгөн кылымдардан бери ошол Тоолуу Карабактагы болуп жаткан окуяларды жакшы билесиздер. Ошол жерде жакындан көргөзүү, жакындан таанытуу, сиздер менен биргеликте бир тууган боордош калктын маданияты менен адамдар бири-бири менен бекем байланышат эмеспи? Дагы ошону бекемдетиш үчүн атайын бул Бишкек фестивалы өткөрүлүп жаткандыгын жана өзүнүн дагы алдыда жемиштерин берет деген ишеничин белгилеп өттү бүгүнкү биздин кадырлуу мейманыбыз. Вактimiz de çok azalıyor ve size böyle meslektaşım olarak erkin bir mikrofon vermek istiyorum. Özgür mikrofon. Ben sormadığım, sizin söylemek, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa şu an kimse sizi tutmuyor. Paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz bu fırsatla verdiğiniz için. Bizim çocukluğumuz, bu topraklar bizim için ata yurdudur. Hep bu topraklara rahat rahat gelmek, birbirlerimizle konuşmak her bir Türk'ün çocukluk arzusudur. Ve bu sebepten de yani bugün bir arada, hatta şöyle söyleyeyim, bir iki günde ben burada kalırsam ben Kırgızcayı sökeceğimi düşünüyorum. Çünkü dinlediğim zaman, artık dikkatle dinlediğim zaman çok kelimeler de anlıyorum ve bizim ortak Türkçemiz, ortak değerlerimiz çoktur ve bu yönde Manas Üniversitesi'nin de üzerine ve sizin Manas TV'nin de Manas Radyosu'nun da üzerine ciddi bir misyon düşüyor. Bu bölgedeki Türk'ün gönül elçisi sizsiniz. Size bu yolda başarılar dileriz. İnanıyoruz ki biz bir gün inşallah o Turan'ı kuracağız. O Turan'ın bayrağı altında hepimiz birlikte gururla yaşayacağız. Size çok teşekkür ederim. Sizge de çok rahmat. Урматтуу замандаштар, мен унутуп кала элегимде так ушул мейманыбыздын акыркы айткан сөздөрүн сиздерге отуруп берейин. Айтып жатат, ушул дейт, негизи эле бул Орто Азия, негизи эле ушул Кыргызстандын аймагы дейт, биз ошол байыркы жомоктордун, аталарыбыздын жомокторунан уккан, ата журтубуз деп билген, сагыныч менен келген туугандарыбыз бар деп көргөн бир аймак болуп саналат дейт. Мен азыр бул жерде Кыргызстанда жүрүп дейт, дагы 1-2 күн калсам кыргыз тилинде сүйлөп калат дагы болушум керек дейт. Анткени ушунчалык кулакка жакын, жана мукам, жана кээ бир сөздөр мен түшүнүп жатам деп белгилеп өттү. Албетте де түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы көпүрөнү бириктирип, жана ал жердеги туугандык байланышты бекемдеп жаткан бул Манас университети жана Медиа Манас дейт, сиздердин үстүңүздөргө чоң бир аябай чоң бир милдет, чоң бир эмгек катары келет дейт. Дагы ушул калктардын ортосундагы бир туугандык байланышты бекемдөөнүн сиздер элчисиздер дейт. Бул ишиңиздерге биз ийгиликтерди каалайбыз деп өттү. Урматтуу биздин мекендешибиздерибиз жана биз дагы ошол Азербайжандан келген мейманыбызга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дагы көп күтүп, дагы көптөгөн жакшы долбоорлорду чогуу бирге иштешебиз деген ишеничтебиз. Урматтуу мекендештер, ал эми бүгүн болсо Кыргыз-Түрк Манас университетинде Азербайжан элчилиги менен биргеликте уюштурулган Азербайжан маданиятын таанытуу иш-чарасынын алкагында Кыргыз-Түрк Манас университетинде өтө жакшы бир маанилүү иш-чаралар болуп өттү. Алар болсо ошол Азербайжан маданиятынын сүрөт көргөзмөсү, эскерүүлөрдө Гайдар Алиев китебинин бет ачары, жана ошондой эле азыркы учурда дагы биздин жаш студенттерибиз көрүп жатышат. Ошол Азербайжан тасмалары дагы алып келинген экен. Албетте ошол унутулуп калган байланышты, бир туугандык байланышты бекемдөөдө бул маданият өтө маанилүү ролдо, жана ошол эле учурдагы медиа тарабында иш алып барган биздин өкүлдөрүбүздүн дагы ортосундагы бул чоң иш, журналисттердин дагы алдындагы бул чоң милдет экендигин жалпыбыздар жакшы билебиз. Жана бүгүн биздин студиябызга келип биз менен кене маек куруп берген Нича медиа группунун мүдүрү ошол биздин кесиптешибиз Агил Алескер болду. Сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу замандаштар, кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушкучакты. Аман туруңуздар.